Bulan lepas banyak benda yang saya kena alih dekat rumah ni sebab kami nak transform pantry/storeroom kami ni in the near future. Sekarang bilik tu dah kosong sepenuhnya, jadi semua barang dalam tu kena simpan dekat tempat lain. Robot vacuum ni dulu saya simpan dalam the kitchen island, tapi sekarang terpaksa pindah sebab saya nak tambah extra kabinet dekat situ. Saya jumpa kabinet ni khas untuk robot vacuum dekat Shopee. Harga bawah RM150, so saya beli je since more storage is always a win. Dia pre-order jadi kena tunggu lama sikit. Biasanya saya elak beli perabot flat pack dari China sebab manual susah nak faham, barang tak align betul-betul, quality pun meh sikit. Tapi kabinet ni mostly pakai papan buluh, bukan MDF atau chipboard. Finishing spray paint, tapi pin job dia tak rata sangat. Saya terus skip the manual, ikut common sense lagi cepat. Senang juga nak pasang, cuma Allen key screws ni kadang-kadang susah nak masuk. Jadi mana-mana yang sangkut, saya tukar guna skru biasa dan guna drill. Nasib baik, semua skru biasa yang saya guna tu dekat tempat yang tersorok. Lepas tu, saya pasang pintu, latch magnet, doorknob, letak kabinet ni dekat tempat dia, masukkan laci, cabut pelekat dekat the fluted panel dan all done. Drawer ni tak ada runner, jadi kena hati-hati sikit bila kita buka sebab kalau kita terlepas, drawer ni boleh terjatuh keluar. Panel fluted tu plastik tapi rupa macam kaca, yang penting dia lut cahaya supaya saya boleh monitor lampu dekat the dock. Lampu ni jadi merah bila tangki air kotor dah penuh dan bila tangki air bersih dah kosong. So, visibility lampu ni penting sebab kalau tak sampai kesudah kami tak ingat nak servis tangki-tangki ni. Saya tak pasang rak dalaman supaya senang nak keluarkan the tanks. Jadi, kurang sikit storage tapi bagi saya, access tu lagi penting. Seperti biasa, jangan lupa baca my caption untuk more details. Saya share more info dekat situ. And thanks for watching everyone. Till next time.